Oke, saya sekarang sudah berada di tempat kerja. Posisinya berada di pekarangan belakang. Jadi saya tadi lewat jalan pintas dengan berbagai macam alasan. Saya jalan pintas tadi. Sekarang saya ingin memperlihatkan perkembangan tanaman yang berada di pekarangan kantor. Di hari ini saya baru bisa bermain teman-teman. Memang kondisi kemarin kurang fit. Hari ini saya baru bisa memberikan informasi mengenai perkembangan tanaman yang berada di pekarangan kantor. Jadi untuk tanaman cabenya di sini di pekarangan belakang sudah mulai berbuah. Seperti ini buahnya. Rata-rata untuk pertumbuhan tanaman cabai yang berada di pekarangan belakang itu bagus. Ini kalau dia tabak jadi tak kena dirukus semua kan. Kalau dia tipis ini tahu anu oleh akan. Kalau dia dirukus kan babak khusus, babak lapis. ya. Enggak ada bagus. Hari ini kita melakukan penyemprotan lagi untuk gulma. Primaxon. Ikuti Maya. Ini. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.